ubushobozi ni mwihangane nyine twambaye ubushobozi mu kanya turaje tube dukina bishuhe aho bagiye barasanga twahejeje gukina neza twaryohewe reka Musa ibuka wa musi wanwa akamuya usenge sinagufasha wahejeje gushuka ariko muratangiye kugwana twaje gusenga ndabarega kwa mama brindi ureba hano se nyine mureke kugwana akarasanga nakishe manza wegere mureke kugwana uri kikuru cyacu ariko kiba kiri uri mu bici ndabafatanye mwegere hano murumva mama wanyu yagiye egera hano urumva nabagera hano urumva nitumusange mureke kugwana egera hano wegere hano se nyine mureke kugwana nanjye nakwanya sigara mushwana niko ewe niko enjo enjo bara musabye na divine bari bapfuye ewe ni divine atangiye musabye ngo yamutwariye ikaramu nakubeye cyo utabanguje kurakanyije ko komenga nasanze mwese babazina narimo ndababwa bareke kugwana twese aradufatanya wazanye induru se ninde ni divine niwe yatangiye mashe amukubita atangiye musabye amukubita mugwanira ku gicanira abantu twasengeye nanjye nababujije basi bana bazakakura umuvumo nukuri abazanyesha bari birutse baze ngo sinzi kwirukana none ngo ndabafata nababwiye mu Rwanda nakubeye cyo mwagwana imbere y'igicaniro mu gicaniro makuru n'uyu yansotoye ninde yazotoye ubundi yansotoye cyane ndabafatanye bose mama tubabarira bababarire kubera iki oya ni wowe watangiye uwamutwariye ikaramu bakubite tega ibiganza buri muntu mubite mu biganza nababwiye muranga kugwana n'ibintu tega se ibyo biganza ni bababarire ntago bazonge uyu nguyu nta n'ikigongo akwirimba ari yasotoye wasotoye uwundi nini ceceka rero twumviriza ndabababariye n'uwundi musi twagiye ahantu apana kugwanira ku musozi musabye ni kameze muze mu shindero y'Iwanyu bavugana n'uyu baza kuvuga kandi njye urabesha kandi urabesha kandi wewe ntago mbesha urabesha njyewe simbesha uraza wani yari kama we musabye umviriza musubiye kugwanira imbere y'igicaniro bibi nabababariye mwicare ariko nakoze ariko n'undi munsi nk'ubu twari twaje gusaba ubwenge Imana kandi turimo turasengera mwebwe nk'ubu bwaza bushikira hehe n'ukuntu mwariko muragwana none nk'ubu ntibyahise none ibyo nasengeye mufukame muze gusaba n'Imana imbabazi mwavyumvise mufukame ahangaha Lorena basengera basaba Imana imbabazi ku Mana kubera ahangaha shitani yari yamaze kubatakaza karibu nabo basengere babuhoke neze gusenga naye Imana ndagushima data kibigenge kizima mama no gusaba Imana mbabaza abana bana kongera ubezo utonga data batuze ikintu kitari ciza nawe nize ko atabari kandi wagiye kwabara neza Yesu Kristo amen shonje n'inzara twishe wazanye ko tugaburira nazanye amazi n'igisogoti ahubwo ikambabwira turarangije imisi 3 irakwiye ndagenda baha amazi n'igisogoti amace twerekera dutaye mbere yo mbanye n'icyo gisogoti n'amazi shakirwa mugiye ku ishuri kwanza mukora neza bana gusamara mwumvise ko mutikiriza iyo ni inzara murashonje ariko je nshaka muze murakora neza umunsi mwabikoze nzabatwara hahandi nyene numva hazimvye ndabagurira inyama
amasoda buri muntu icyo usaba cyose nzokima mwumvise sawa kandi abaha amazi n'igisuguti ubundi icyo tumanuka uriya mu musozi dukomeyemo na bukebuke sibyo uno munsi ndabagaburira abasha muhage kaboni k'amazi dama mukuru mugenda muce musangira mwese ko muri bangahe muri bane rero nange mfite kamwe dusangira n'abana gende mama wanyu mwumvise igisuguti bashi igisuguti babiri nanjye kiwanje kimwe bashi tabura bune muhe musabye ngene ngo umuha enje Imana yabihumanuye wanyu amina musabye kutamuhaye wamuhaye ngenda mu no manzu zana mazi ngaho mbanze oya divine yari guha musabye hona uhereze musabye kuri gisambu Mana yanjye je nyotiranyishe mva mogomye nakora bako mutaba ndamazi izina rya Yesu amen musabye tora Ashimye tarinyishe kweli genda yamaze ndi umwe nakora Naraye kandi mwebwe nimuhaye munyotewe cyane yanyotewe je agafuniko kabiri Mana urakoze abwo cyubahiro yarangije maze rero maze muze mugire ubugoryi kwishuri muze mumbone n'abazamukanye ku musozi ngo Mana baho ubwenge tora amen turangiye gufungura none turangije amashingisho yacu twaje dusenge ishengesho rya nyuma twerekera mu rugo aho dusenge mu parike kujya amasengesho yacu Imana yayumvise mumvise ngende ku ishuri mwige mumenye jewe nzabahemba nka nyoko wanyu nka mukuru wawe wumvise tugiye gusenga twubahe Imana dusenge turangize dutaha umuntu aza kuturangiriza ubuntu ni Lorene je ngiye kuyobora gusenga dume dusenga Uwiteka nyir'ingabo Mana yacu urakoze Mana habwe icyubahiro Mana databuja mwami twaje hano tukurondera Mana tumaze iminsi 3 watwambitse imbaraga zawe twahaboneye databuja ubwiza bwawe mwami tugiye kwesa dutaha hano natwe ni muzina ryogera Yesu Kristo amen Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufatwa n'Umwuka Wera abana na twese none iteka ryose amen ujana n'amahoro y'Imana amen